Ndagusuhuje ngo uhaye ikaze n'akaribu. Notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. MONUSCO rero yatangije buhoro buhoro gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, misiyo y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitatangajwe. Ku wa kane rero ku itariki ya 12 niho ibikorwa byatangiye byo gusubukura buhoro buhoro ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafunzwe mu gihe kirenga umwaka kubera uburyo umutekano wagabanyutse hano mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifashijwe n'u Rwanda zigaruriye uno mujyi wa Goma. Viviane Van Dopere rero uhagarariye by'agateganyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kandi akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, yitabiriye ku giti cye, yagaragaje yuko ku giti cye ari intambwe ifite agaciro k'ikimenyetso, aho yagize ati ku itariki 26 Mutarama nari mu ndege ya nyuma yageze ku kibuga cy'indege cya Goma, kandi uyu munsi ndi muri helikopteri ya mbere nanone yongeye kogera ahangaha. Yakomeje atangaza yuko ngo yizeye ko intangiriro yo gufungura buhoro buhoro icyo kibuga cy'indege cya Goma ari ku nyungu z'abaturage. Iri tangazo kandi riri mu murongo w'ububasha bwahawe MONUSCO n'umwanzuro 2808 muri 2025 w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Uwo mwanzuro ushinzwe misiyo yo gufasha gushyira mu bikorwa iherezo ry'intambara rirambye, cyane cyane binyuze mu kwitabira mekanizme yakwirakwijwe yo kugenzura inonosora MCVE. Viviane Van Dopere rero kandi yavuze yuko ari intambwe izakurikiraho ngo zizabe z'ubuhanga n'iz'umutekano. MONUSCO iteganya mu minsi iri imbere urugendo rwa mbere rwo kugenzura rukoresha indege mu kirere cya Uvira nk'intangiriro yo gukwirakwiza buhoro buhoro iyo mekanizme. Urugendo rwe hano i Goma, Viviane Van Dopere ngo ruri mu nshingano no gutera imbere mu myiteguro y'ibikorwa bifatika, uburyo bwo kugenzura, guhuza ibikorwa, itumanaho n'imiterere y'imikorere kugira ngo hizerwe ko ibikoresho bizaba ari bizima. Uwo muyobozi wa Loni yagaragaje kandi ko inkunga ku iherezo ry'intambara n'isesengura ryuzuye ry'ibikorwa bizaterwa n'amategeko yemejwe mu miyoborere yemewe, kimwe
n'ibyizewemo umutekano ku bakozi n'imbaraga by'umuryango w'abibumbye. Kuri Goma rero nk'icyicaro cy'ubutabazi n'ubukungu mu burasirazuba bwa Kongo, gufungura buhoro buhoro kiriya kibuga cy'indege bigira akamaro kanini. Byashobora korohereza kugeza ubutabazi, kugorora imyumvire y'abafatanyabikorwa b'ubutabazi no mu gihe kizaza gufasha gusubiza icyizere mu karere kariho umutekano muke w'abasirikare b'inyeshyamba za M23. Agakomeza agaragaza neza rero yuko aricyo gikorwa cyamuzanye. Nabonye abantu benshi mwanyandikiye muri komanteri murimo murambaza mutese koko nibyo, atese koko buri irandege izanye iki, atese koko buri irandege yahageze. Ngira ngo uyu mugore muramwiboneye, ubwo impungenge ziveho. Nabibonye byinshi mwagiye munyarikira mubimbwira. Mvuye kuri iyi nkuru rero ndagaruka kandi ku Bufaransa. Ubufaransa buranze bubaye ikirumira habiri. Ubufaransa buranze burananiranye nyuma y'uko bwagaragaje yuko bushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ku rundi ruhande bukajya buca ruhinga inyuma, bugaca mu gikari, bukajya gutera inkunga u Rwanda. Iyo nkuru rero iyo byifashe bite? Ni ukuvuga ngo naho Ubufaransa buri gukina imikino ibiri, kuva muri Kongo no gutera ingabo z'u Rwanda ingabo mu bitugu. Ku mbona nkubone Ubufaransa buhakana uruhare rw'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Paul Kagame zishyigikiye cyane ubwiyunge bwa M23. Ariko icy'ingenzi nk'uko mubibona kuri ariya mafoto mwabonye hariya, irongera ubufatanye bwayo bwa gisirikare, aho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na Paris barimo barakorana bya hafi. By'ukuri Ubufaransa bufasha ingabo zigize uruhare mu ntambara mbi mu gihugu cy'umuturanyi wa Kongo aricyo ari rwo Rwanda. Nyamara Perezida Paul Kagame arabajijisha ngo kuko ingabo z'u Rwanda ziri kwivanga mu majyaruguru ya Mozambique mu kurwanya abajihadiste, kandi ibi bigamije kwemererwa kongera imirimo k'umushinga munini wa gazi wa sosiyete mpuzamahanga y'Abafaransa Total Energy uhagaze miliyari 20 z'amayero. Niyo mpamvu y'uburyarya bw'Ubufaransa. Nanone ariko biteye isoni kubona Ubufaransa bukunda yuko umugabane wa Afurika ukomeza guhinduka akarima k'inyeshyamba. Ni nayo mpamvu mubona Ubufaransa buva bukagera tubwanga ku mugabane wacu. Ayo niyo magambo yavuzwe kuri iki kigendanye n'Ubufaransa. Mvuye kuri iyi nkuru kandi nanone ndagaruka ku bigendanye na Senko, aho uyu mwanya wa none inkuru ya Senko ikomeje kuba Senko. Uti byifashe bite rero? Ni inkuru igaragaza yuko mu gihe ngo turimo turavuga ingabo z'u Rwanda zo zirimo ziritegura. Ubwo ndimo arabwira Bazarendo ndetse na FARDC nibashaka bacane maremare. Mu gihe barimo barajijisha ngo harimo ibiganiro ngo bya Rwanda, ngo harengwa amasezerano ya Washington, ariko ngo ku ruhande rwa adversary wa Kongo ho imyiteguro irakomeje. Ngo mu gihe Senko na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafatanyije n'umwanzi mu buryo bugaragara, bagerageza kurangaza imyumvire ya rubanda n'imbwirwaruhame yabo idashira yerekeye ibiganiro, ariko kuri gahunda nta kundi kandi gukomeye cyane. Ibice by'ingabo z'u Rwanda ndetse n'igisirikare cyarwo barimo kwishyira hamwe ndetse bisuganyiriza mu birindiro byabo. Ibigo byinshi bya gisirikare by'u Rwanda ndetse n'imitwe y'ingabo yabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku butaka bwa Kongo burimo burahishura ndetse burimo buravogera ubusugire bw'igihugu cy'abandi. Mu gihe abepiskopi ngo baturirimbira inyigisho za politiki kuri aritari, u Rwanda rurimo rurarushaho gukaza ibikoresho byarwo bya gisirikare kandi mu buryo bw'umutuzo nta ruvogera. Hano hagiye hashyirwaho amavideo atandukanye ndetse natwe twagiye tuyabereka mu kiganiro cyatambutse, aho ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ariko kwa Gashyantare ahagana saa 2 za mu gitondo ku rwego rwa TP Industriel i Bukavu. Iyo video yerekana ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byarwo barimo baritegura kudeployinga abasirikare mu bice bimwe bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. None ikibazo ni iki ngiki, turaganira nande mu gihe igisirikare cy'amahanga kirimo kirasatira? Turaganira kuki mu gihe ubutaka bwacu burimo buragenda bufatwa bukanyuruzwa?
nibahagarike gufata abakongomani nk'abantu batagira amakenga cyangwa batagira ubwenge. Ibiganiro ntibyasimbura ububasha bwa leta. Amahoro ntabwo azava mu mbwirwaruhame zinonosoye cyangwa ziteguwe neza, ahubwo azava mu kubaha ubusugire bw'ubutaka. Abaturage barabona kandi abaturage barasobanukiwe.